بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله تغاي شيء هبلان تنتو هتوم لام كمن كان تهوس من ترويه تنتو بلان رمضان كاي sehingga tanna إن شاء الله إنن هاجب الله سبحانه وتعالى تتول عبادات تغيت dalam bulan Ramadan semoga baca Quran semoga qiyamul lail dan sembiang tarawih dan baca Quran dan tempinan. Yanan jasa remlekan tak musming raya kiola junkan te va hatan junkan nengkap tak va jing jasa remlekan yan pak malam raya nan telah hatai mengabang maghrib loh pak malam raya nan usnab betai takbir tung pika dan ya Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Yanan pak dikom sop nyaw nan ya talam te semyang tepiak na semyang raya nan kan ya betai sok zakat loh zakat fitrah nan ya dam baik pasum'at tgai rika pachku tom tu sa tgai dan yanan ngak bai tu'matan lil masakin mananya bai makanan untuk orang kaum miskin nan hatai musuh zakat loh nan ya tgai chap dam chau kan a kung sem na ya chau kan a ke ba pha sungap lekai kai nan untuk hadir na semya raya yang semya raya ni ga pasunat berarti hadir tung pika semom tal kai ataupun kemai ataupun neneh sit dan sesiam news meraya nan semyang tok ti kiblang ti hukan masjid thamda ni kuyala ada semyang kiblang nan untuk hadir na tung pika semom ta kemai nam ta haid ataupun ta nifas dan kai ka phong kat tung pika hadir na pang khutbah raya hong ka walaupun kan semyang yanan semyang raya nan ya ti hom ta semyang sunat dalam semyang raya mana semyang rawatib dalam semyang raya ti hadir na kiblang nan ti hom ta semyang tahiyatul masjid ti na tok la thamda ti takbir nam. Yanan takbir sifat semyang raya nan ya tu amta tu rakaat semyang tu imam dan tu rakaat nan rakaat tisa yang ta tujuh takbir sepi hang takbiratul ihram manama hatai mu takbiratul ihram pula amta 6 bangka raka 7 bangka yang ta khilaf ulama tapi ialah imam mu 6 tengah tu 6 tu ialah imam mu 7 tu 7 ya kau nan yang takbir rakaat tisa takbir 7 bang sepi takbiratul ihram di antara takbir nan ya terbaik ke subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar terbaik hutan pun ho ta pangha awai tu semua makmum dan imam nan yanan rakaat titua yang ta lemu takbir rakaat tisa 7 takbir rakaat titua lemu takbir kaya takbir al-intiqal mana takbir kong wah mu sujud mai pen ga ho ya pak dis takbir Allahu akbar wah mu sujud man ga ka khia banan kong khia la lemu ni hatai mu wah mu sujud mai hatai mu intiqal la mai takbir lemu bang ka ti antara lemu bang nan ka yanan ga tgai ba ya tho ya rakaat tisa nan ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dalam semua raya Idul Fitri ni nan ya rika raya Idul Adha kada sunat penyubat sebentar surah dan tentunya tapi kong thamna ka tengah aman ya imam ba surah sabbihis rakaat tisa dan rakaat itu hal ataka hadithul ghashiyah ataupun dekan ba surah kai nan hom ta pangha awai ni semya raya nan nyu sunat muakkad kan ya be hadir ke hom ta nan ta ja ta tumne nyu be semya raya ni sunat muakkad te kan ya be dalam pok plan nan hadir tung pika apa agang kang kuasanya ni ya hasa dalam melakan dabai patawa atau betom kong te vanyo rekam ning vanyo yo le tah ma ya hathannya yan hagap dat kai hagap faedah tampika wallahu a'lam sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal.